dans vigno mogobe galmola et ya ben mia wo soja elle avait maudon to ha elle sigbe soja do ine et ne yo le doa allo prêter serment na dolela de o woni le enyatefeme maudo yo mina vo de mia bia sebede egbede maudo ale mi le wom de lekeje doa ela be enu vale kaka o va je kote bena amesio nye bokono ha o vale fondu le Kristo to nti egbe enu mai le fudena mi amedo sio doje siru siaola enu ya le fudena minto amere agwa nu paso nu ka ti de funo do enu kete de funam do enye be amokoto la mo frumta leke ma opo musela woto la mo fa gbemela o mo le pom nene o ta amekero ocho Yesu fonko gbea cho le concept wo ocho Yesu fonko cho le nka game alomi agbobe ocho le haje mawulo mawuse katato meglona be muslim toa o me cho fe Mohammed ke ye profeta cho wo concept po o me cho fe profeta Mohammed ni cho wo enuka filme alo mawuye nye Yesu Kristo voa Kristo to gbela mi pobe Kristo to boom ke mawuye nye Kristo a miao boom e cho Kristo a fenko cho le concept wom de la non de la note menye concept miao kple Kristo Yesu fenko alo ad de fotoro afia be Yesu la gbede menye ne mai miao kape ya mola ko maoji semo tame dibe mana toka kla no vinyedo vivito pastor de pepe be mino la ponya siagbo kaba ela be ne menye ne ola Yesu Kristo me va fala mia monsieur yo mi ko ba minye pastor alo mi gbolo ma ofonya na mo bona le tro le jimela ava bana apoto eso agbo me meje simio ela be mi ze fon ko yaka menye dodo nu ça ne peut pas aller de la sorte ça doit cesser mi do la noter mi ma continuer acho Yesu fonko mawuyo nye acho na fondu mo mi atogbe o premier togbe lo subo mawu vo menya mo kejiwa subo eto eyata yo wonu de o darebe ane otolu yagikoa watoyo mawu yo akademti eye mi gbobe de o hi o menye o itai o menye vo hodi mawu ke egbe mi amekro nyede be mawula menye ndeju atoka fo apo o ela be mawula gbogbo yo nye mawula ele do kwesi eye amerika mapo o tele be mi wonu de cho tele be ji mi atoka bi apo mawula mi gahu eye ta wo le fefe bana nye kuro la mi asenu yo gome ela be menye ne la mi la mo chrom ela be bibla gobe mauto gobe ye fa fa me ya to bon dotro gome cho ta no vilo lo to me le kuku demnami be mi ade susu e ya dengbe cho no me si onti kaba ela be egbela o flo me gere heto ide gbegbeme eye nyate fe gbedodro fe kwa mo le yim vo amomo kpo dede o dede kpokpota Yesu valo benye kpo mi akpo dede
beli ekpo mi akpo hoho beli mi akpo agbe mi akpo doyoyo alo menye ne ya ye ta gbo be fofu kabio mele ye mi ekpo ye mi afo tolelo onu chile ye fofu ke koride ye na bo otutu mi afo nouveau la kenu ke mi agbona mo nya tefe Kristo tolo la fofo egobe ala dogbe la ne po mawu eye wa de po ade wo ti metijo na mawu be mawu na to khona yi nya tefe fo kafi na temu ayo mawuma ne na khono la ejebe na ala tole wo jime ala tole jime le nya sikene se cho mawu fe nya gboli ogbo eye wa nya tefe nya mawu anukunu mawu vi amenu eve amesia benu menyo be amedo konu ove e me va amedo nu o eve amegbotofu me kata ke towo de po no me kola eve mi kata nu mo pa menu ve la amegbotofu me kata ji menya amedo korele o vo ejebe amenu ve na hoe ne na tolo o jime na de popo agbe popo ple agbe ma vo popo nenema ole ela be enuoma le yinyero kaka mo ha amesionye bokono amesionye ame komenya ma wo ba le fonu le Kristo to nti egbele togo e lo nyama di nyoglom medo la yineno o mo du afo le mawu o me kere pele mawu o me challenge na pele mawu mawu ye enye mawu yenye agbe gbogbo kele nye klome ye wonu kata eye ya manomo wana ne ko se wona o e ta mi kata mi do la teva ma u gbagbe agbo le nya tefa me e te me do awu abe soja fa wo ne be ma de se mi na mi awo nya soja ona ma wu e gbeta kola o ke o ma u cho nya tefa denu na be mi agbolo eye mi magafo ela be gbela fofo o to fofo fure amegerome iye fofo enye uti alo virus keye abosam za zangbe le amegbeto kata fa gbeme eye fofo na be amola o meto le mau o meto le mau ti aleke ojero eye taye satara hagba poto fofo donamo mi kpo gbe hihiame esike ocho to vodi ya bada hihiamela ocho fofo damo me bona vo Kristo te mo la gavo ela ba ma ogbo be mi ma gavo ye le plemi e ya chepa lo sa khonami bena no ocho la ne pepele mi atila ma jejio no vignele la fine le gbeje se gavo ya me diba ma tono bele gama subela te si Kristo Yesu kenye ma va vala que la tema naba akpagbe eye akpohoho akpo nu jejina me enu la nyeno ela ba ye me nu katato no vi gabasu be megade mo be ona ga fo le ma untika o nawo amen ke be nye ma foto la le wonu ona tawa du fo le ma untila ke da si doa ela be miawo cho avec beta kolo enyagwori lao pastor ble mekao mi to mi yona de o mere kuku ejebe mianyo gamesu be maga cho Yesu fan kware ano ko setio alo ano wo e de vivo nuo la ba ole Yesu fan koyo le nu gere megbe be le e film wo me medula yine no e fia gama ye kenye mau gama unsekete toma o la chefon ko ano je wo mo no la note ela ba gama sube mau le toka na mi ba no na note maya Yesu ke mi le popo le wo matata me amre cholo ho be Yesu la maya Yesu e Yesu agbogbo e mawe me ka le photo dare o American Bible me yo vul ke tang Bible mi yo American Bible yo ela be mawu to dia no ko fia e potuko mawu de no ko fia mi
menye o make oji ota Yesu kwa ti to goto menye Yesu yo mi do agbenya mo gbo na o so ne amesem kuma ne ko bele mawuyela o suwo na pe o ko re ji se pe ko se to jime ela ba mi apa jime ye nouva drano ple luka vo samle kui ko ya be luka crâne sur la pointe de la de quoi là elle est Jérémie pas baleme Jérémie ta mère et ta oui adresse pour qui banto o be Juda pe Israël pe nouveau là o nglode o pe jioji ple luka pe vo samle pe anguchuraji le fika le vosa te pia Yesu va ne mi o hanene make la be mi apa nouveau kemi nye to mado la e to ada pe va o nami ye bi ka mi po goma le me kaka bi ba bo be to America pe nouveau tami to si nouveau la que Yesu va no to e to Yesu ya pa to lo ji la o wa me gro to si am joji o le Cristo Yesu me e ya ta que Cristo o to la ide ji po e ye o to ne bo nouveau kemi o tutu mi apa nouveau le fi ko mu le darilo e o tutu la bela ye ma ka do ku mi apa nouveau ji gbere o que a to la che pe se a de mi apa ji o me bela me ko ba ga gbo no via bela nyama o ka pe nyama wo e ya ta mi me do la ga gbo nu si o me le nyonyo mo la mi me le gba lo gbo se la ba be se no la nye ne nye ba ko Kristo ji se nya te foto ye le kokwa so asio la e je ba la nya nya sia o alléluia ela be eva glo nye ne nu la no yi ma o mi do la nya be nu la no ile dodo nu ne amesia me le po de ke je bo no po ne Kristo ko do se ko de mi ne nye do se ka amesia me la nya be do do mi ma ga do fon ko Kristo fon koko mi ma ga to Kristo fon ko no concept yo mi to na monsieur to Kristo fon ko concept yo no te ma we ma to ma toke ji o go ha ma to fon ko no ayewun da o la aye be papa donc il y avait mauga musse katato ko ne ba to fon ko no ayewun da la no mo no te na togovio na a monsieur segbeya ne ma ton pour français pour ma l'anglais ma but we have to stop this game that we are playing with the name of Jesus Christ. We have to stop. Jesus is a God. It's a God. We can't play with his name. Nous ne pouvons pas jouer des films avec le nom de Jésus. C'est Dieu. C'est lui qui est Dieu. Et cela doit cesser maintenant. Les musulmans n'ont jamais pris leur prophète pour faire des grimaces comme cela. Et pourquoi pas? Et pourquoi nous qui sommes les chrétiens, qui disons que nous adorons le vrai Dieu, et pourquoi nous agissons de la sorte? Cela doit cesser maintenant. Au nom puissant de Jésus. Mais si tu es le romantisme sur le temps, et à me kebe et ma segomola, waku maola pako, la be maola mo subona maone ne mao. Et de la gabe sou. Mais ne keba ga dovo wona Kristo tole ko. Mi gala bono dovo wala me hehemo. Bele mi gbe la be Kristo maun toto subomile. Mi la de chebe maun toto subomile. Alléluia. Ne on la connaît pas so bo va appeler gbogbo cho Satan go va le manger va le enu ya wole enuwa. Mo po musi la me to se mu. Mo po musi po muso katata. Ta wonga mi galo na bono du fo le mautiko. Esunelma esu gamusulo. Mi se mi anovi fo egbe. Yesu yo ira maololo. Avoji do la Kristo Yesu ma. To true forgiveness mission. Osori la pani gbaji na to govio kata. Novi mi no gbe asem le mi anya maudeli. Ele fo nse de gele goto amasi o kwaji se va pa gbemelo. Mo ni ya mi kam kebe ko be egayi zale. Enu lo la no ide do nu. Ne mi anote no me game mo kle nu fara mi alo nu ma nu si o me te fo la be na ba me gele ogbo chaka mo nya ge ma wa le tutu anya wa subo. E fiko bo be nu kun le ko fudu yi. E na be le fo ndu be amocho e va ko nu kunu satana wa nu kunu wa ma we won kunu yenye kunu wola satan mo do muserka wa bo samodo ne ko ho musere si ogbe mi gbatale nu mi tie podo na nu e ya ta mi do la nyabe ma we yenye ma wu
eya nye ŋusẽ katato eya nye menye egbe be menye ame si menye mawo ɖeke mele de nu ye nye gɔmedzia kple nuwua alpha kple omega ye no akeɖobi dzi zɔna ye taga yi tsɔ ŋusẽ bla dzi eye le ke xexea me ʋana o nenema ye gblɔ be gbovi ko la xexea be katã tsrɔ̃ nɔvinye mi do la kpɔ be mi le mawa subɔ nyateƒetɔ lo mawo le yra mi ke le gblɔ be eyi za ɖe lo ne miakpɔm le YouTube nuya nuya WhatsApp dzia minya be miate mɔ aga akpɔ le WhatsApp dzi le Yesu yo ƒe WhatsApp dzi eye miagase nya geɖewo eye YouTube hã le gbe ele zɔ ɖem esia yi le Yesu ƒe ŋkɔme oyra mi kem be nɔnɔme si wala miadze agbe miatutu ɖakabakaba miasubɔ Kristo tsimatɔtɔe le yeƒe ŋusẽ ke da mi la ta le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme kema gbe be oyra lo eyi za ɖe bye bye.